Pa slagao bih kada bih rekao da je isto. Mislim, nije sama činjenica da je to MEZ, da je to jedan od najznačajnijih teatarskih festivala u regionu, daje dodatnu odgovornost zapravo. Ali glumački se tu ništa ne mijenja, osim možda što je neka malo povišenija temperatura, odnosno malo više treme ima pred sami nastup, ali jednostavno to meni, ali svima nama daje nekako dodatni motiv da ta izvedba bude što bolja, što iskrenija i što istinitija. Pa nosi se upravo tako da radimo ovakvu vrstu predstava, dakle kroz umjetnost. Nastojimo nekim svojim oružjem, kako god želite, progovoriti o nekim temama, o nekim stvarima koji zapravo čine naš svijet u kojem živimo, okrutan, kakav god da je naš je. I jedino što mi možemo u takvoj situaciji jeste da koristimo upravo ovu scenu i ono za što smo zapravo školovani i da na taj način progovaramo. Ne znam sad koliko je pozorište danas jako kao oružje, ali mijenjanje tih nekih malih svjetova od čovjeka do čovjeka individualno, mislim da u tome leži zapravo snaga pozorišta, jer mijenjajući svakog čovjeka ponaosob pojedinačno i sve predstavu možemo nekako učiniti bolje na nekom generalnom makroplanu. Pa kako dolazim do posla, nekako posao nađe i mene, možda imam tu neku ludu sreću, ali od kako sam završio akademiju, nekako idem iz predstave u predstavu i drago mi, sretan sam zbog toga. Moj najveći strah je zapravo kada se desi da 2, 3, 4 ili 5 mjeseci unaprijed nema ništa na vidiku. I to je najveći strah za mene kao glumca zapravo da ću stagnirati, da neću raditi ništa i da ću tapkat u mjestu. Ali nekako, valjda svaka predstava je preporuka za sebe i morate, mislim kao i u svakom poslu, morate se truditi, morate raditi, morate žrtvovati dosta toga da bi uspjeli i na kraju ćete dobiti rezultate. To je u svakom poslu tako i u ovom, tako da nema tu neke pretjerane filozofije i pameti. Rad, samo rad, to je to.